Bakwethu siyadibana kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo ngentokozo emangalisayo umfundisi uS Ndlovu ngihamba labafundisi bami njengemihla yonke abafundisi uOB lo CK Mpofu ngizathi balamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhuluma umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa aqhubekele phambili esivezela imfihlakalo yezulu asiphela amandla ukuthi simlalele sikuphile esikuzwayo. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Yithini ngiphinde inombolo zocingo singakangena esifundweni sethu namhlanje ukwenzela ukuthi uma ekhona olombuzo loba yini ofuna sikuchasisele yona thumela umbuzo wakho loba umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 siza kuncedisa. Kanti ke njalo nxa ufuna ugwalo oluthiwa wona The Great Controversy ngesilungu, impikiswano enkulu ngesindebele, lalo silunika mahala. Lolu gwalo lukutshela ukuthi kuyini okwenzakala emhlabeni lokuthi umhlaba lo uzaphetha kanjani. Bafundisi, asingeneni esifundweni namhlanje sikhangela usambulo isahluko sika 7. Sizafunda indima ka1 kusiya ku3. Mfundisi CK nxa singayibala khona lapho. Ngiyabonga mfundisi, ngifunda incwadi kaSambulo sahluko ngesika 7 amavesi amathathu akuqala. Ithona ke emva kwalokhu ngabona izithunywa ezine zime emagumbini womane omhlaba, zibambe imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi imoya emhlabeni lasolwandle lakwesisodwa isihlahla. Ngase ngibona esinye isithunywa siphuma empumalanga siphethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Samemeza ngelizwi elikhulu kuzo izithunywa ezine ezazinikwe amandla okubona umhlaba lolwandle, sisithi, lingoni umhlaba lolwandle lezihlahla size sibeke uphawu lukaNkulunkulu wethu emabunzini ezinceku zakhe. Siyabonga mfundisi. Mhlawumbe singahle sithathele khonapho usehlukanisele imbambo lomgogodla. Siyabonga mfundisi wami. Sinanzelela ukuthi nxa singena lapha kusahluko sika 7 esika Sambulo, siyasiphuma kusahluko sesithupha sika Sambulo, lapho esagcina khona kulombuzo othi wona ke ngobani abazakuma. Vumani ke ngifunde uSambulo lapha chapter ngo6 ukuze qhubekele kakuhle sihambani sonke. Ithona ke uSambulo ngo6 verse ngelika 17, ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile, ngobani abalamandla okuma na. So lapha nxa singena ke kuSambulo isahluko ngesika 7 sitshelwa ke ukuthi abazakuma ngobani. Ngamanye amazwi sihlangana lesenzo lesehlakalo esithatha indawo phakathi kukaSambulo ngo6 loSambulo ngo7. Indlela mfundisi singabamba umlomo umbuzo lwana oselulenga. Kulelani iviki sikhuluma ngale ndaba. Kunjalo. U7 usephendula ke lo mbuzo. Mhlawumbe khonapho ngingangezela futhi ukuthi nxa ukukhangela ngokwezikhathi, nxa siqeda uSambulo 6 sisephawini lwesithupha. So kuba lohlupho oluthile olubangela ukuthi singasuki ephawini lwesithupha sihle siye ephawini lwesikhombisa. Ngoba uJohane wakhathazeka ebona abantu benjani bebaleka, abantu abaphila kwaze kwafika ukuza kwesibili kukaJesu. Kwathi uzamazama umhlaba umkhathi ugoqwa, uJesu eselungela ukuthi aqhamuke emkhathini. uJohane wabona abantu bebaleka, wasekhathazeka uJohane ukuthi khathi ingathi abantu babona bebaleka lapha, khathi abantu abakhonza uNkulunkulu bangaphi okumele bathabe ngokuza kwesibili kukabani kukaJesu. Wasebuza ke umbuzo ukuthi ngubani ozakuma. So kulokuthi kuhle ukuthi
kuvula uphawu lwesikhombisa uNkulunkulu wathi uyenza ukuthi uJohane angakhathazeki labafundi beBhayibheli yekela siqale sifake isahluko 7 phakathi kophawu lwesithupha lophawu lwesikhombisa. So usahluko 7 ubizwa kuthiwa ngumangenela ngesikhiwa bathi interlude, isahluko esingenelayo phakathi kophawu lwesithupha lophawu lwesikhombisa, ngoba kwasokulohlupho sokumele uqale ukuphendule umbuzo ukuthi ngobani abazahlangabeza uJesu mhla esiza, abazathakazelela ukuza kwakhe. Siyabonga, ngibone ngani imphofu simbambe esangandawo yahamba. Siyabonga ke. So ke isehlakalo esithatha indawo phakathi kophawu lwesithupha lwesikhombisa yikubekwa kophawu emabunzini abantu bakaNkulunkulu. So laba ababekwa uphawu ke yibo ke abazakuma. So ke isahluko sika 7 khona phana nxa singena kuso sisivezela labo abazabekwa uphawu emabunzini. Engqamfundisi ukuncedisa abalaleli ke sithi kancane hathi sikhulumile ngempawu kunjalo. Engqamu imphongo usizwa esigamele emoyeni kafitshane nje ukuthi kanje sasithele nje akho ukulandisa zonke. Alright. Yes, sikhuluma ngempawu leziyana. Siyabonga mfundisi wami. Impawu esakhuluma ngazo zaze zaba ngezisithupha. Uphawu lwakuqala nxa lwakuvulwa kwabonakala ihatshi elilombala, okwesibili la kwabonakala ihatshi, okwesithathu la kwabonakala ihatshi. So ke satsho ukuthi impawu zonke lezi zimele izigaba zembali yebandla ezadlula kulo. So ke kusitsho ukuthi nxa sifika kulolu phawu lwesithupha lolwesikhuluma ngalo sesisiya kulwesikhombisa layo futhi imbali yebandla elidlula kulo, lapho kwabona khona uJohane abantu sebebaleka ke wasebuza ke ukuthi ngobani abazakuma. Ngezinto ezazenzakala. So indlela mfundisi lapha sikhangela uphawu lwesithupha. Singakayi umfundisi athena singakafika kwelesikhombisa. Phakathi lapha kulomangenela nguye sesimkhangela. Mangenela lo ikubekwa kophawu kunjalo mfundisi ebantwini bakaNkulunkulu. Yibo bazakuma mfundisi. Abaluphawu. Kunjalo. Angazi ufuna ukuthi chazele kahle ukuthi kumi njani khona la. Siyabonga. Engxenye singananzelela izinto ezimbalwa lapha. Sibona laphana kuthiwa kubonakala ingilosi ezine. Sibambe imimoya emine. Verse 4. Verse 3. Verse 2 or 3. Okay. So sifisa ke sichasisa imfanekiso le ukuze sibone ukuthi kuyenzakalani. Siyakhumbula sisenza isingeniso sencwadi kaSambulo noDaniel. Sathinta nje ngokuthi imfanekiso le ichone. So lapha kubonakala izingilosi zibambe imimoya emine ukuze kungoniwa umhlaba lolwandle ngitsho lesisodwa isihlahla. Kathi imimoya le kuyini? Nxa ufunda uJeremiah 51 verse ngelika 1, iBhayibheli yasitshela ukuthi nxa sikhuluma imimoya sikhuluma ngezimpi. uNkulunkulu lapha uthi yena ngizakuvusela isizwe seBhabhiloni umoya obhubhisayo, a destroying wind ngesikhiwa. So uNkulunkulu wayesithi ukuthi ngizabathumela impi ezabahlasela. So lapha siyatshengiswa iBhayibheli ukuthi nxa sikhuluma ngendaba zesiprofeti imimoya imelele ini? Izimpi. So lapha kuthiwa kubonakala izingilosi zibambe imimoya. Kusitsho ukuthi ingilosi lezi zibambile ukuthi emhlabeni ungabi lengxabangxoza, amandla amadimoni angavunyelwa ukubusa ngokugcweleyo. Khathesi uSathane lanxa ezenza umbuso wona lo umhlaba kulemingcele ayibekelwe nguNkulunkulu ukuthi angadluli. Ukuthi angadluli ukuze umsebenzi kaNkulunkulu wenziwe kuze kuyefika emaphethelweni. So lapha uNkulunkulu ubonakala kulezithunywa zakhe ezibambileyo ukuthi amandla ezimpi lamadimoni angasebenzi ngokugcweleyo elawula umhlaba. Indlela mfundisi ngabamba umuntu omkazibambanga ngezandla ukuthi zibambile ukuthi. Kunjalo. Kutsho nje ukuthi zibambe ngokuthinta izinhliziyo zabantu. Ngoba izimpi zonke lezi zabe zisenziwa lokunye okuningi kuyabe kusenzakala izinhlizweni zabantu. Kulabanye abantu abavumelayo ukubuswa ngamadimoni, labanye bavumela ukubuswa izingilosi zikabani zikaNkulunkulu. EzikaNkulunkulu ziyabulokhe zinqanda inhliziyo zabantu ukuze zingahlamukeli uNkulunkulu ngokunjani? Ngokugcweleyo. Ngoba kungaba njalo umhlaba lo uyagcina ungasalawuleki, usuphonkuba lengxabangxoza, ivangeli licine lingasachumayeleki, lo Paul licine lungasanjani? Lungasabekeki ebantwaneni bakaNkulunkulu. Ukuthi mfundisi ngabamba umuntu mangithi izimpi lezo okukhuluma ngazo njalo ziyadlula lapho ukuthi zona ngokwazo iziphithiphithi. Kunjalo. Izimpi sibili zona lezi sizazi ezokulwa kwamazwe. So uNkulunkulu zikhona khathesi kodwa kazikapheleli ngalokhu uSathane akufisayo. Ngoba ngiyacabanga ukuthi nxa kungaba ingabangxoza indawo yonke akusasebenzeki.
Yeah. So kuthiwa laphana kungoniwa umhlaba lolwandle. Ungaya kuSambulo ngo17 verse 15 ngaliya kutshela ukuthi amanzi amaningi kumbe ulwandle zindawo ezilabantu abanjani abaningi. So kuthiwa kungoniwa indawo zomhlaba okulabantu khona abaningi. Then umhlaba umele indawo zomhlaba ezilabantu abalutshwana. So endaweni zomhlaba ezilabantu abaningi ngakungoniwa. Endaweni zomhlaba ezilabantu abalutshwana ngakungawoniwa. Then kuthiwa ngitsho la kwesisodwa isihlahla. Ungahamba kuDaniel 4 ngale uzathola ukuthi izihlahla zenelisa futhi kumela abantu. Nxa kuyizihlahla ezimanzi zingamela abantu abalungileyo, eziwomileyo zimela abantu ababi. So nxa kuthiwa kungoniwa lesisodwa isihlahla kuthi uNkulunkulu uyaza nike ngitsho lo muntu munye ngamunye ithuba lokuthi amamukele kumbe angamamukeli engaphanjaniswanga yilutho. Siyabonga mfundisi singakakujinye kuSK. Ngiyacabanga lapho ukuthi angithi nxa sikhuluma kanje sitsho ukuthi le ingilosi zikaNkulunkulu zibamba imimoya. Okwedlula United Nations. Kunjalo. Yikho lapho kule ndaba khona. I-African Union. Ukuthula kwemhlabeni kakugcinwa zinhlanganiso lezi. Ukuthula komhlaba kugcinwe uNkulunkulu izingilosi zakhe ezisebenza ezinhlizweni zabantu. Siyabonga mfundisi CK. Imnandi indaba yokophawu le akungani uyayiqhaqa sizihamba njani. Siyabonga mfundisi. Sikhangele ukuthi njengoba ke abantu bakaNkulunkulu bezabekwa uphawu. Usambulo laphana usitshelile ukubana ke ingilosi kwabonakala ingilosi imemeza isithi lingona umhlaba size sibeke uphawu. So sifuna ukuthi sicaze ukuthi ngubani obeka uphawu emabunzini abantu bakaNkulunkulu. Ngizafunda incwadi yabase-Efesu isahluko sakuqala ivesi ngelika 13 le ncwadi yabase-Efesu isahluko sesine ivesi ngelika 30. Ivesi ngu1 ivesi ngu13 isahluko sakuqala ithi lani eselizwile ilizwi leqiniso elilivangeli lokusiliswa kwenu lakholwa kuye libekwe uphawu lomoya ongcwele othenjisiweyo. So ke sinanzelela lapha ukuthi umpostoli uPaul uyakubeka kucace ukuthi umoya ongcwele kaNkulunkulu yiwo esibekwa ngawo uphawu emabonzini. Ivesi isahluko sesine ivesi ngelika 30 ulala amazwi futhi awakhulumayo umpostoli uPaul lapha uthi lake lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elibekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. So ke umoya oyingcwele lapha sinanzelela ukuthi yiwo obeka uphawu emabunzini abantu bakaNkulunkulu. Akusehlukanisele mfundisi ukuze kucace ngoba abanye nxa ukhuluma ngophawu esakhulele emakhaya kuyasikwa indlebe. Isifuyo sisila senkonjane iskeyi zimpawu kanti ke abasika okwesilungu bayachisa ngomchiso luphawu. Kuyinto bani kuyabasika indlebe bachiswa ngomchiso singakuchasa njani? Siyabonga mfundisi. Okunye kuzacaseka sesiyaphambili kodwa ke uphawu lo esikhuluma ngalo luveza ukubana ke ungokabani. Ngenye indlela kalusolo lungalibona suthi hayi awusoze uluyasonto ibonakalayo kodwa ke iyabiveza ukuthi wena ungokabani. Yenzakala ngaphakathi. Siyabonga. Engeke ngingagcizelela khonapho ukuthi awusoze uzwe engeke kulento eyenzakala ukuthi uzayithuthi ake semphawuliwe. Hathi ukusebenza kwamoya oyingcwele esigxilisa emaqinisweni kaNkulunkulu esincedisa ukulandela intando kabani kaNkulunkulu. Nxa isenza njalo umoya oyingcwele siyagxila entandweni kaNkulunkulu okuzakwenza ukuthi singazanyazanyiswa kuze kuyefike kupheleni kwesikhathi. Mfundisi bengikhumbuza lapho umfundisi uSikhe anti abanye bayaklekla lapha njengabodlola. Kunjalo basika indlebe. Kunjalo. Kodwa akusikwa ndlela lapho kabula asophawu ongalubona ngamehlo kumbe asosehlakalo esenziwa ngokuthi mhlawumbe uyadwetshwa kumbe uyakwenziwa kanjani. Isehlakalo esenzakala ngaphakathi yikubunjwa kwesimilo engqondweni lasenhlizweni kusebenza umoya oyingcwele. Nxa laba abantu behlangene labanye abantu kule ndlela yokubona ukuthi alolo phawu lokalala awungeke wakubona engcenye sokungakhanya mhlawumbe ngezenzo ezitshengisa ukwenza intando kabani kaNkulunkulu kodwa awungeke wehlukanisa ukuthi lwana ngiyambona ubhaliwe engcenye mfundisi ungahle usigxilise khonapho ukuthi ukutshoni ngesimilo sikaNkulunkulu uyakhula esimilweni uyasikhuluma ukuthi ngokwesimilo.
Siyabonga. Nxa singakhangela lindaba sikhangela ukuthi vele uphawu lona lusebenzani. Ungakhangela kuyiZekhiyeli ngale ngu9. Siyatshelwa lapha ukuthi kwabonakala amadoda ayisithupha. Kuthiwa phakathi kwalawa madoda ayisithupha enye yayigqoke ilineni ithwele usiba lokwenze njani lokubhala. Baba sokubonakala ikherubhi lisithi le ndoda egqoke ilineni ithwele usiba ayingene eJerusalem phakathi komuzi ifaka uphawu kulabo ababubulayo ngezehlakalo ezimbi. Ngezinye indlela yayifaka uphawu kwabanjani kwabalungileyo. Kwasokuthiwa la amanye amadoda alandelayo kabulale bonke abanjani abangela phawu. So lapha sibona izinto ezimbalwa ngophawu. Okokuqala uphawu lutshengisa ubumnini okuthiwa yi-ownership ukuthi umuntu lo ngokaNkulunkulu. Umnikazi olutho ngubani. Abanye sasibone bayafaka kuthiwa izikeyi. So siyabe sesikwazi ukuthi inkomo ezilesikeyi ngeza koDubi. Ngaphandle basike baquma indlebe amasela. Nxa betshontsha vele bayenza njalo. So kodwa uphawu lutshengisa ukuthi ngeza kobani, ngezikabani. So abantu laba balophawu lukaNkulunkulu umoya engcwele nguyobabeka eceleni ephawula ukuthi laba ngabakabani ngabakaNkulunkulu. Yikho lapha kuyiZekhiyeli kuthiwa ababulalayo laba bathi bebulala babe bebona ukuthi laba ngeke sababulala ngoba ngabakaNkulunkulu. Then okunye kwesibili ngophawu yikuthi uphawu lutshengisa ukwamukeleka kwesimilo okuthiwa ngesikhiwa i-approval of right character. Ungabala ikakhulu endulo amakhosi ayifaka isidindo nxa kungafakwa umthetho. Ungabala ikakhulu Daniel chapter 6 ukufaka umthetho lwana ukuthi kungakhonzwa omunye uNkulunkulu okwamalanga angama30. Inkosi ukutshengisa ukuthi iyavuma lowo mthetho iyabeka isidindo sawumbe uphawu lwayo ukuthi ngiyavuma. So abantu abafaka uphawu laba ngabantu abalesimilo abavumileyo ukuthi umoya engcwele abaguqule ingqondo zabo bafuze uJesu. Ngabantu abalesimilo esifuze esikaNkulunkulu. Yikho befaka uphawu ngoba izimilo zabo ziyavunywa nguNkulunkulu ngoba zihambelana lentando yakhe. Ngibona ngani mfundisi nxa kubeka ngendlela yokubeka ngayo izona ingilosi ukuthi ngoba ukuze zikwazi lo lalo ukuthi kumele kube lokhona ezikubonayo. Kunjalo. Kunjalo. Angithi ingilosi kuthiwa yizo futhi ezigcina ama records awezimpilo zethu. So ziyabe zisazi ngempilo kabani yami. Le ntando kaNkulunkulu ziyabe zinjani? Ziyabe ziyazi. So ziyabe zisazi ukuthi ngiphila impilo ehambelana lekaNkulunkulu yini kumbe hatshi. Manje kungaba lo baba lo mama abantu bethethene omunye abela lo omunye abilala. Kunjalo. Indaba yophawu le kasifakwa siliqula. Kufaka umuntu munye ngamunye ngokukholwa kwakhe kuJesu lokwamukela kwakhe ukuphawulwa ngumoya engcwele. Umoya engcwele. Siyabonga mfundisi CK sincedise kakhulu ukuzwisisa ukuthi uphawu lolu lusebenza njani nxa kuthiwa lufakwa ibunza nje ebunzinda isiphaqa esipaqeni kutshoni khona ukuhamba njani. Siyabonga mfundisi ungananzelela esipaqeni la ingqondo yomuntu iyehlukaniswe yaba sesigabeni ezehlukeneyo. Ingqondo esebenza kakhulu lebambisi lapha esipaqeni yothiwa i-frontal lobe yothiwa i-forebrain. So ke uphawu lukaNkulunkulu ke lubekwa la. Ukubona ungazofunde incwadi eBhayibhelini kwabaseFilipi bakuqala kwabaseFilipi isakhiwo sesibili verse lika5 kuthiwa ngawube kini umqondo owukhona kuKristu Jesu. Kusitsho ukuthi nxa sibekwa uphawu emabunzini sesiphiwa isimilo lengqondo efana lekaKristu. So yikho lolu phawu luza kubekwa ebunzini lungasoze lubekwe kwenye indawo. So luveza ukubana ke uphawu yilokho engikucabangayo. Njengalokho wena ucabanga okuphumiselayo vele kuveza lokho wena okucabangayo lalokho yikho khona. So yikho lubekwa engqondweni. Nxa sikhuluma vele ngokuthi kulapho kunengqondo khona umuntu ecabanga khona. Ngasicabange kuhle ukuthi khonapho ugxile nyakuzwa kakhulu ukuthi ingqondo yomuntu yadalwa njani ukuthi khonapha lapha kule kuthiwa i-seat of judgment. Yikho lapho kwenziwa khona izinqumo zonke ezokukhetha. Emfuna ukuzwa kuhle ukuthi khona kungani kubekwa khonapho. Ngoba kulapho umuntu akhululeke ukwenza isinqumo akhetha khona. Ngoba ayikho enye ilokuzeni indawo engqondo ekhethayo ngaphandle kwelokuzeni. Ngiyindlela kufundisa ukuthi uNkulunkulu uyaqhakathekisa
ingqondo kakhulu ukuthi umuntu abewazi akwenzayo engqondweni lokuthi ukhetheni yemfundisi OP kunye engakugcizelela lapha ukuthi kuthiwa umuntu uyilokho akucabangayo ngezinye indlela ukuthi ngikhulumani kuvela emcabangweni ukuthi ngiyenzani kuvela emcabangweni so ngezinye indlela isimilo somuntu sisengqondweni sibunjwa engqondweni khonapha ekufrontal lobe khonapha ebunzini yikho ke iBhayibheli iqhakathekisa indaba yani yengqondo so ingqondo ingxenye singahle sithi iHarare yakhona idolobha iHarare yomzimba icapital city siyabonga khonapho ke mfundisi OP sigxila ngendaba yokuthi kusebenzelana njani lengqondo lesimilo siyabonga sikhuluma ngendaba yophawu so lapho singayelula siya phambili sesibonile ukuthi uPaul ufaka umoya engcwele njalo uPaul utshengisa ukuthi singabakabani sakuveza njalo ukuthi kwenziwa engqondweni akusoze akulamuntu ozabhalwa okusegcekeni sesisiya ekuthini pho nxa kufaka engqondweni kuyabe kusenzakalani ungahamba kuSambulo 14 verse 1 iBhayibheli iyasitshela lapho ukuthi bheka ngabona kume entabeni yaseZiyoni abantu abazinkulungwane ezilikhulu lama-40 bele bizo likaBaba emabunzini abo so ungakhangela ungaqhathanisa uSambulo 7 loSambulo 14 uzathola ukuthi abantu ababekuPaul laba ngokomfanekiso bavezwa be144,000 ngapha kuSambulo 7 kuthiwa babekuPaul emabunzini so uSambulo 7 ubaveza besemhlabeni ngesikhathi besabekwa ini uPaul uSambulo 14 waveza sebesezulwini sebekuPaul kodwa kuSambulo 14 uJohane uthi ngababona belebizo emabunzini usitsho ukuthi nxa usuqhathanisa iBhayibheli lizichasisa ibizo likaNkulunkulu loPaul likaNkulunkulu yinto yinye so ngezinye indlela ukuthi ibizo likaNkulunkulu lokuthi uPaul likaNkulunkulu ukuthi into eyodwa nxa usukukhangela ke eBhayibhelini uzathola ukuthi eBhayibhelini ibizo lomuntu limele isimilo sakhe singathatha isibonelo ngoJakobe Genesis 32 verse 27 no 29 ibizo lakhe lokuzalwa kwakuthiwa nguJakobe ukuthi iqili ngoba wayezelwe ebamba isithende somfowabo ngolimi lwesiHebheru nxa befuna ukuthi uliqili bayathi ubamba isithende somuntu so uJakobe wathi ezalwe ebamba isithende somfowabo wathi lo liqili nguJakobe so ibizo lakhe liveza isimilo sakhe kodwa ku chapter 32 verse 27 lo 28 eseguqukile waguqulwa waba nguIsrael kutshengisa ukuthi isimilo sakhe sasinjani esiguqukile so eBhayibhelini nxa ukhulunywa ngebizo ukhulunywa ngesimilo so uPaul kaNkulunkulu lolu olufana lebizo kuthi ukuthi isimilo sikaNkulunkulu so nxa kuthiwa umuntu ufaka uPaul kaNkulunkulu ebunzini kuthi ukuthi ngumuntu ophiwa isimilo sikaNkulunkulu engqondweni yakhe kwenziwa ngubani lokho ngumoya oyingcwele ngokuncedisa umuntu ukubana aphile ngokulandela intando kabani kaNkulunkulu enqobe isono ngakabuyeli kuCK mfundisi OP into yamabizo liyahlupha yawazali baphosela kodwa kwesisikhathi umntwana uyalandela ibizo khonoko ibizo limbe angikwazi ukulandela omunye mkwini uqathele ukuthi nxa uphiwa amabizo umuphe ibizo nalokho okuhle ofisa abe khona uqathele khona lokho eBhayibhelini babe ngaphonga unika amabizo babenika amabizo alezifiso zabazali ebunyade mfuna ukuthi sikukhulume mfundisi singakayi kuCK ngokuthi ingqondo omunye umuntu wesithina londa ingqondo yakho uZaka 4 verse 23 ethi ilonde ngoba yikho lapho kusuka khona impilo kuqhakatheke kangakanani ukuthi ingqondo lesiyiphani kuyini esikufaka engqondweni ngitsho nxa ukhuluma ngoPaul lo ngoba kungenzakala sifaka into ezingayisizo ezingaphikisana lokuthi samukele uPaul so ingqondo kumele siyilinde ngoba ibunjwa yilokho esiyinika khona so kuqhathekile kakhulu ukulinda ingqondo yikho kuthiwa ivangeli liyahambelana lokuthi umuntu uphatha njani umzimba ezempilakahle ngoba esikufaka engqondweni yethu yikho kubumba ingqondo yabo bani isimilo bengitsholo khona kumfundisi ukuthi nxa utshona ubukela imfanekiso engahlambulukanga yikufika ingqondo khona kuyengqondweni kunjalo kumbe izinto ubala izingwalo ezingaqondanga ufita ingqondo khona okhana imicabango engaqondanga kunjalo siyabonga kakhulu mfundisi CK nxa sesizama ubana sibe lethu zoma sigqibe sikhangela ukuthi isimilo sikaNkulunkulu sivezwa njani eBhayibhelini siyabonga mfundisi ngamafitshane isimilo sikaNkulunkulu sisibona sivezwe ngemithetho kaNkulunkulu elijumu
uJeremiah engxenye singancedisa abalaleli ukuthi ithola ngapho omunye wesikhathi imithetho elithumi siyithola encwadini kaExodus ikhona la Old Testament Deuteronomy kodwa ke kuExodus ngu20 ivesi ngelika 3 usiya kwelika 17 ibekwe yacaca yiyo ke eveza isimilo sikaNkulunkulu ngokupheleleyo la ngokugcweleyo sinanzelela futhi ukuthi uJeremiah ngu31 ivesi ngelika 33 lapha uNkulunkulu uJeremiah ngu31 ivesi ngelika 33 ukubeka kucace lapha ukubana ke yilesi sivumelwano engiza kusenza lendlu kaIsrayeli emva kwalezo nsuku kutsho inkosi ngizafaka umlayo wami embilini yabo ngiwulobe enhliziyweni zabo ngibe nguNkulunkulu wabo labo babe ngabantu bami ngenxa yokubana ke yiyo eveza isimilo sikaNkulunkulu uyakuthi ukuthi uzayifaka enhliziyweni ayilobe ukuze abantu bakaNkulunkulu baphelele njengalokho uNkulunkulu enjani ephelele kuma Hebrew 8 futhi ivesi ngelika 10 ukhuluma amazwi futhi afananayo uthi lesi sivumelwano engiza kusenza lendlu kaIsrayeli emva kwalezo nsuku itsho inkosi ngizakufaka imlayo yami engqondweni zabo ngiyilobe enhliziyweni zabo ngibe nguNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami so nxa sikhuluma ngemlayo kaNkulunkulu mfundisi wami kugoqela nomthetho wesine othi ukukhumbula usuku lweSabatha olugcine lungcwele lugoqela ukubunjwa kwesimilo lophawu lwabantu oluzafakwa emawenzini baba kaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi. Maybe singancedisana ikakhulu kuloba umunye umuntu uyabengazwisisi uzama ukuthi akubambe ngengqondo ukuthi nxa sithi uNkulunkulu uzaloba enhlizweni siyakwazi kasuzalobe sibili kunjani kutshoni ukulotshwa kwemithetho kaNkulunkulu enhlizweni singakwenza kubelula njani singathi thina uNkulunkulu uyabe esifundisa siyibambe ngokuthi umoya engcwele nguyofaka ini uphawu so umoya engcwele uyabe esifundisa ukugcina imithetho kabani kaNkulunkulu esebenzisa lokhane sike sakuthinta emavikini adluleyo isazela so uyabe ngincedisa khona phana ukuthi kumele ngingakhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe kumele ngingafakaza amanga ngomakhelwane so nxa umoya engcwele nguye osifundisayo khona kya nxa isifundisa sikwamukela ingqondo zethu ziyaguqulwa sifuza uJesu sigxile emaqinisweni akhe yiyo indlela yokubekwa uphawu sincedisa ukugcina yonke imithetho kaNkulunkulu kugoqela lo mthetho weSabatha. Balaleli nasi indaba ezakithi uNkulunkulu uyaloba imithetho yakhe enhlizweni zethu kayinzima ukumthanda uJesu ungamthanda uza kufundisa ukugcina imithetho yakhe kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo. Siyabonga.